Apa guztioi, ongi etorri Realakin denboraldian beste kapitulu batera, ligako partidua daukau oraingoan, 20. jardunaldia, Reala Getaferen aurka. Baina beno, ikusiko zute zuzenean partidua hartzi zutela, ez dizuetela liga moduan dagoenak ekartzen, ze arazoa dago. Eta da berez, ligan Realai Getafe baino lehenagotik Mallorca tokatzen zitzaion, baina Superkopa eta Kopakin egondan liadakin egutegia zoroetxe bat izan dalako. Atzeratu behar izan da Mallorca, orduan liga modukoa torneoa jokatzen ari gehan ajuten izenean Mallorca daukagu aurretik, orduan ez denen partidura jokatu ez dakiala ze jokalari daudela. Eta bueno, beste era batera egingoet, amengo emaitza gero replikatuko etzean, liga moduan, partida hartan, baina bueno, hau aparte ingo deun bada. Gero zan, baita ere, gaurko partidako Merino adibidez ez dagoela, saiatu naiz errepikatzen bihar 11koa izan daitekeena. Eta beno, beste bat da, aurreko partida justu izan zana Celtaren aurkakoa grabatu nuen, baina borratu, bueno, arazon bat izan nuen artxiboakin, eta borratu edo artxiboa ez eta aurkitzen bideoana, eta hori, barkamen askatuko izuet, baina bueno, bi tautzi irabazi nuen, hoxe esateko, Celtaren aurka, eta bueno, besterik ez, asko sentitzetela partido hori ezin nigo izatea, baina horrela geratzen da, eta listo gutxen ez irabazi nuen, eta ondo atera zen. Eta bueno, partido ontarako ikusiko zuta adez Ilarramendi jarriet, bakit Ilarramendi oraindik ez daula ritmoa hartuta Realean, baina bueno, konbokatuta dago momentuti suposatzen da jokatu ezakela. Falta diana da Merino, Santzioz ezin duena jokatu, eta oi. Bueno, esaten ditzena Merino, gero Zubimendi ere kolpea hartuta dagoenez ez duten nahi arriskatzea, eta orduan ez du jokatuko. Eta bestea zentzan, bai, haien ere Soleoan kolpea daukala, eta ez duten nahi arriskatu, Minakin, gaur esan dute, bideo bai garratzen nahi naiz larun batean, gaur Manolek esan du, entrenatzeakoan Minakin zabila haien, beraz, ez dutela arriskatu nahi izan, eta Rico jokatuko dula imaginatzet. Atean Remiro jarri dut, baino nik esango nuke Kopa Remiro jokatu bazun, gaur zeak jokatuko dula, gaur, hau ikuste zutenean bai, bizitza realean Rayane jokatuko dula, baina nik Remiro jarriet. Nola konbokatuta jongo da, trampa hori dezaket, baina bueno. Kontuz, Sandro. A ber, Getafen ere agertzen dira jokalari batzuk ez dianak etorriko. Ostia, Kike Sánchez Flores ondo da, oinda. Enes Unal eta Sandro biak ustet ezin diala etorri, zantzioa, horrelako zerbaiteatik. Kontuz, Enes Unalek hor pozizio hartuta zaukan da. Gutxerez molestatu dio errematean eta jo, jarra. Lo hartu etor. Nemanja Maksimovic takes on the shot. Oh, what a goal! A tremendous strike. Vale. Hard to believe that he elected to take on that shot. Absolutely brilliant. A ber, bai, bastante libre zion, baina joder, horti disparo hori sartzea. Getafe bada, ez da... ez da Bayern Munich edo Paris Saint-Germain bat. It's with Iaramendi.
Isak. Rafinha. Well, it's one pass Ai. after another. Pena, hor laportu jala ze, bestela pase hona zijoan Isakei. Alenia. Ba, bueno, marka joan atzetik jarria, eta Maximovic has it. jokoz kanpo. Oh, a nice looking pass. Well, even marginally offside Vale. is still against the law. Yeah, and he just needed to hold his run for a fraction longer, and he would have been in on goal. Etzezkiana gustatzen talde hauek bost defentsa izate Diego dituztenak. Rico. Isak. Will he find the net? Superb save. Well, he should score, of course, but that's a Izagor brilliant ezkerrakin, save. ez hor eskubiakin errematatua. Trying to deliver it accurately. Oh, the Oof. crossbar is still reverberating. Struggling to get it away. And the Ui. keeper diving to thwart him. Ja no ikusi dut hor disparoak ona zaukan. Who can he pick out? And that's sound Ahí va. goalkeeping to hang on to the shot like that. Rili. Saldua uste zala. Unal. The attack continues. They're making considerable progress. Jo, nere, Oh, good vision. ekipokoak ez dira Great defenditzera Well, that should gesten. have been a goal. Mind you, Bueno, it's a defenditzen brilliant laguntzera save. gesten. Ni paioz, ez erdilariak da ez Playing it estremak, in. atez. Threat over for now, it seems. Hor lioan sartzean joan, ezker Rafinhak Aritz. baloian kontrol ona dauka. Oh, pressing really high. Isak. Making progress. Ieramendi. Well, still searching for the equaliser, but not passing it anxiously. Ai, Oh, but they've lost it now. pena. Eta bueno, bildurra batik iraztea jarrealakin partiduak, Real ze Sociedad have controlled the flow of the game in the aurrekoan last 15 minutes. Atletico And Madrilen they've kontrare created chances. galdu Just egin now nun, it's one of those eta chances bizitza to be realean taken, errezira but you feel zizun. it's coming. Ez dakit izan duten naizen gafea, ez dut gauza egiten sinisten, baina bueno, parreitatik da. Kurioso da, justu askotan nik galtzen detenean hemen realak irazi egiten dula arazoa partidua. Eta nik irazten dutan zenbaitetan, ba, bueno, galdu egiten dula. Nemanja Maksimovic. Baina, bueno, kopan aurrera jarraitzen dugu, Ball played nicely. Betisen aurka A jokatuko really kontuz. sumptuous ball. Not out of the woods yet. Bueno, Betisen aurka jokatzen dugu, partidu asto zaila izangoa, ze Betis oso maila honean dago, motibatuta daude, guztia ateratzen zaie. Here's Isak. I must say this looks promising. And threading it forward. Earki, All square Silbak again. zentro ona, eta This is ikusi dut, Isak oso karrera azkarrean zatorrela, eta hor zentrua behetik egin behar niola. Because the delivery into the box couldn't be Era, any better. Isak ondo sartzen Played izan, into just tak. the right area. And from there, he never looked like missing. That's a lovely Eta goal. remate hona eta barruan. Ba, bueno, banako jarri dute, So back on the 53. minutuan, Another piece here. eta horren garaipenan bila. Bale, guretzat. Rafinha. Now with Silva. Eta bueno, Rafinha, baloia ikutu dula eta aipatu dunez, jokalaria da, ez nuena gauza, Rico, Quick thinking to ez nuena gauza dispossess his ondirik opponent. espero, Breaking at pace. eta asko sorprenditzen nahi nau, eta onerako. Well, it fizzled out. Jokatu duen partidutan, bi partidu jokatu Isak. ditu, Silva. And slipped through beautifully. ez Absolutely fuertegi eman nothing diot, wrong with the idea, but bestela no Isaken end gola zan hori, product. seguruenik. Ieramendi.
Simple for the keeper. Erresegia hori, bombeatu egia indet. Ba, bueno, Zeltaren kontra debutatu zuen. Oso partidu ona jokatu zuen. Iaia gaina golaz ere sartu zuen. Firing it towards goal. Ush, Oh, the crossbar Rico zeno. is still reverberating. Rafinha zan hori. Well, they're certainly getting closer. You just sense that the goal Ba, is ez, coming. Rico izan They're zen, ze playing so posizioara- well at the moment. Itzultzen nahi da eta lateralen jarri beraz. Now, Rico. let's see what they can do here. But they dealt with the threat posed. Eta bueno, Atletico Madrilen aurkare Ieramendi. bankillotik atera zan, Rafinha. eta bastante ondo jokatu zuen, egia zen. It's with Oyarzabal. En, Silva. Halako jokaldi baten Merinoren rematean amaitu zuena Oh, a nice looking pass. Spectacular parte save. hartu zuen, Top takoi class batekin eta goalkeeping. gol ure sartzen bazan ano eta erori egiten zan, ze utz eta iruta dutzeko izango zen gainera. Baina bai, bastanteko itxura ona. A ber, Realak ez du beretzat, Paris Saint-Germainek utzi indu prestamoan Realari, baina Rafinha. Defensive efficiency. erosteko aukerari gabe. Well, the managers will now deliver Eta bueno, their half-time udan team ikusi beharko da talks. ber We're ze at the end gertatzen of da. 45. Maila honetan jarretzen badun nik uste Reala fitxatu beharko lukela, ze Silvaren tokian jokatzeko jokalari aparta da, So they eta get the erakusten ball nahi da rolling in the Reala second half. Even Steven here. perfecto So datorkion, between the bueno, sides. Realaren jokua perfecto datorkion talde badala, eta bueno, Silva ja bere adina dauka, Silva Oyarzabal. antzematen da partietan 80 minutuak jokatzeko ez Onto dagola. Silva. En, Rafinha. bueno, igual jokatzeko badago, baino Oyarzabal. nik uste dosifikatzen nahi biala, Rico. ze, bueno, Silva lesioak in the bastante izan centre. ditu Silvak, A eta bueno, decisive clearance it was. hobe Silvak 60 minutu joka ditzala, eta, bueno, gero Rafinha daukau, ez, jokalei aparta, Silva. aukera emateko. Can they forge ahead? Uix, Well, they would have Rafinha done kia. had it not been for the keeper. Well, they should be ahead now. Yes, it was a good save, Derek, but he should score from there. On a corner like that, every goalkeeper's dream. Ba, really. bueno, nik izatetena, uda eta gero ez dakit Silva jarraituko duen, ze lesioak inda ikusi beharko da, ze gertatzen da, beak ere jarraitzen nahi duen, Great opportunity. eta zegoela Januren. Oh, yes. Que, por cierto, Januk esan dutenez, eta Imanol ere gaur prentza aurrekoan onartu dunez oso gertu dau ja renovatzeko, albiste bikaina, ze azken aldian Well, let's look at this again. bikain dabil da jokalaria, eta eta ea da, urte askorakoan Realean Janu zait. Ze jokalari ona And the ball eta is moving again. showman purua da, Guess how this eta is going ze to pasein finish. du. 2-1 currently. Eta, bueno, teknika aldetik Realeko jokalari honena da. Eta anoetan egiten ditun zenbait gauza, bueno, eserlekutik altxatzen zaituzte. Osea, izugarria da. Beste Isak. toke duen futbolista Onto da. Silva. Azken finean Januk Promising attack falta this. zaiona da konstantzia izatea. Baina, bueno, Nothing eske comes of Januk it. konstantzia izango Promising. aluke Realean ez litzateke ongo. Good bit of Manchester pressing. Uniteden egongo zan segurazki, o ekipo handin baten triunfatzen. Ieramendi. Handi baten esan trasatlantiko hietako Superb batean. defensive judgment to end the attack. Baina, garo, zoze izan bertzun txarraz, bestela etzan gurean egongo. Baina, bueno, Imanolek ematen du bati bat aurten Struggling to keep the ball. hasi dela bere bertzioa bastante mejoratzen, ze bueno, aurrealdean lan ona iteaz gain orain atzerare bastante gesten da defenditzera, Gavi falta egiten Silva. diotenean da leno asko geratzen zen kexatzen, eta Rafinha. Perfectly positioned to take it away. azkarregi indiet pasea, eta bueno, asko geratzen zen kexatzen, eta gero etzun presionatzen, baloi galdu ostean, eta un pixketai da gauza Now hori we're into the zuzentzen. final half hour. Eta eskertzen Now du, they're sitting taldeak. ever deeper. Silva's glorious pass.
Might still be Ui, able to do a bit of damage. Iarraren gola zan da hori. Suabegi Danger averted for now. tiroa izan da. Eta agian erdiregi atezainantzat. Nemanja Maksimovic. And Sandro has it. Kontuz, oraindik gol bateko diferentziakin bakarri daude eta berdinketa hor dago. And teammates Eta to bueno, play it to. biharko partidari And dagokionez, will it be the leveler? Big chance. Oh, Lucas how Campo. on earth has he missed that? What a glorious Fallatu egin du hori. opportunity. Well, the flag's gone up and he was offside, but he didn't know that Ah, when he vale. took his shot. baina alare faiatu egin du, ez? Substitution time it is here. Bueno, biharko partidatik, Getafe, ez da Bordalasen Getafe, David argi Silva. dago. Isaac. Ze Bordalasen Getafe, Oyarzabal. bueno, Bordalas egon denboraldi hasieran, uste baetz. Iyaramendi. Baina, bueno, ondoratzen nahi On the izan, balls, Aldua. The attack bigarren continues, mailara making zirjula considerable progress. itxura guztia zeuzkan. It's there for him. Oh, brilliant Eta, bueno, goalkeeping. Kikez, bueno, ez dakit entrenetzea Bordalazo zintzan bota zuten. Kikez Sánchez Flores etorri da, eta, bueno, aurpegia Nemanja aldatu dio. Maksimovic. Ez de, egia esan ez naiz, ez dakit nola jokatzen duten orain, leheno ezela jokatzen duten, atzean entzerratu eta partidu trakatxak eta ginez. Imaginatzet ez ez. Still behind, but the Eta- pressure mounting. Oh, it was Joder, there zer for remate. him. Well, it's not a good finish, is Eta, it? bueno, That was a nahiko ratxa glorious honean datoz, opportunity. egia da jokalari galdu dituztela partidu honetarako. Sandro eta Rafinha. Enes Unal eta ez dakit beste bat Taking it bai. away. Baina, bueno, ratxa honean datoz, Good looking ball. There could be a eta chance arriskua now, dago. but he drifted Jokoz into an kanpo, offside baina Getafe position. gehiagia Just izaitera thought zutzen, about the pass Bateko, for a gol bateko fraction too diferentzia long, dauteko and that's bakarrik. why it's offside. Eta baki beti izatetela ez dela partidu erraz izango, baina David Silva. biharkoa zaila izango ze Getafe What can they do from here? denboraldia ziran izan bazan, Able to skip past his man. It might be. And he read it desberdina really izango well. nuen, ez? Edo Fine save. denboraldia ziran edo leno. Baina Kike Sánchez Flores etorrianetik taldeak asko aldatu da, eta orain But he did what he had to do defensively. beste zea bat dauka taldeak, beste itxura dauka, eta beste arriskua dauka. Can he convert? And blocked for now. Oh, terrific save. Well, you're Hori absolutely right. sartzen That's a zuen izakek top-class eta save. Just joder, look how he reacts. ahi kendu indet, errepiti, kapena. Can he deliver it with accuracy? Able to deal Chilena with the hori. threat. Gives it a go. Ah, Fine tackle there to prevent the vale, chance. kontu zon, Can they do something positive on the counter-attack? And he takes it away. vale, guretzat, Silvari. Falta zan. Nola ez da la falta? And they need to get tighter here. El And the Lenormand. challenge halts them in their tracks. Bera, horien adibidez, oso geizki daun talde bat, Iyaramendi. Atletico Madrid da, Superkopan Atletik kaleratu zuen, Silva. Kopan guk, eta justu, eta Rafinharen gola. Oh, yes. It's Beharra gola. certainly what they were hoping Zartateko for. eman dio, They eta hor. delivered the goal. Ba, bueno, justu grabatzen nahi nezela leheno bituet, eta Valencia utz eta bi irazten ari zitzaion Atletico Madridi. Atletico Madrid dago krisi galantean. Jasaten nahi dia Txolo Simeone kaldera ote joan. Eta, bera, oin momentuan, Atletico Madrid errezago izango litzateke, ligan, Getafe bat baina. Well, a good tackle. So almost at full time, and the home side very much in command. Vale. Stuart. Ara aldaketak ingo ditugu pixat, aukera emateko jokalariei, Rafinhak induta guri dizartukoet, Isak kendu eta Sorlos, eta Bueno, horrela ingoet. Gebara mugitu ona, eta guriri
What have you made of their media overall punta performance? toki hortu. Yeah, clearly the better side. Obviously been fantastic up front, but it's their work ethic for me. They're just not happy A ber, unless they have the ball, nabien and they're fighting to eran, win it back whenever they do lose. ez it. dauka It's been a atzearik, really ez? great performance all Nola round. esango nuke. Top Ui, class defending. ez daukat preokupaziorik lesioentzat eta This might be baina the bueno, perfect counter-attacking ez dakit, beste opportunity. jokalari batzuk ere ikusteatik, ez? Kanalean jokatzen dutela. And back with Vitolo. Fruitful looking attack. Ditolo Getafen dago. That's a useful cross. And the danger's still on. Horrekin eskandalo gutxi ontzan, Well, threat over for now. Sevillari, uste zala Sevillari salduta zegoela eta ero Atletico Madrid sartu zala tartean eta Atletico Madrid juntzala eta bueno, Oliveira. kriston foioia ontzala gogoratzen ez. Massa. Well, the keeper should grab hold of it. Uste Las Palmasean zagola, gizkiz bana. Ze gogoratzen naiz, Las Palmasena Las Palmasena dauka presidente bat beti liada Showing guztitan excellent da ona. vision. Eta gustatzezako kamarak eta saltza gustatzen zaio, Simple for the keeper. tontoa baino gehiago. Taking care of business defensively here. Eta neko tipo, ez dakit nola esan. Ieramendi. Ez dakit nola esan definitu haien Quite possibly a yellow presidente. card as the flow Mafioso ez was dut stopped. esango, Well, the referee has taken ez dena note hori of his akusatu, name baina and number. neko tipo Well, I think he can count himself a bit unlucky berezia there, but o it was certainly a foul. Ara jaurtzaia. Bueno, Mikelekin. Suave, And bota, there it oso is, the suave final bota. whistle. The home fans are going to be happy with this result. Bueno, ba, iruta bat, emaitza ona, espero Reala ez detela gafatu, Great reflex action. honekin. Well, that should have been a goal, mind you. Eta, ba, bueno, iruta bat, urrengo partida beti izena izango da kopan, gizkiz banao, eta, ba, bueno, bi Realak irabazi ezala, garrantzitsua izangoa, zer Realak irazten mau Atletico Madrid gaur galtzen zijoan, utz eta bi izan duten bezala, galtzen amaitzen mau, eta Reala bihar irazten mau laugarren postuan jartzen da, partio bat gutxi horekin. Eta, bueno, Atletico Madrid ikusten pasatzen aian krisia aprobetxatu beharra da Championseko aspirazio horiek betetzeko. Ikusir baitare Bartzelonaz da bilela ondo. Eta, ba, bueno, espero zuen guztoko izan dela, eta horrengo arte, agur.